Ćao. Zdravo. Karavan trenira i sa olimpijcima. Projekat Crnogorskog olimpijskog komiteta, podržan je od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, posjetit će 23 osnovne škole u Crnoj Gori, a djevojčice i dječaci uzrasta od 12 do 15 godina upoznaće se i družiti sa našim proslavljenim crnogorskim sportistima. I već su. Ja? Jest. A o tome govorimo sa Katarinom Bulatovićem i sa Velimirom Vlahovićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Moram da vam priznam da mi je jako milo da vas vidim u ovom sastavu i ovaj tandem mislim da će da uradi savršene stvari za crnogorski sport. Katarina kao bivša rukometna reprezentativka Crne Gore, a od oktobra sportska direktorica Crnogorskog olimpijskog komiteta i Velimir Vekica Vlahović, moj omiljeni profesor fizičkog vaspitanja, iako mi nije predavao, što bi se reklo. Kako ste? Jeste dobro? Sjajno. Nasmijani su jutros, vidi kiša, sve rano, oni nasmijani, to je divno. To je dobar znak. Kad se pogode temperament i karakter. I Katarina je vrlo interesantan projekat, definitivno nešto što je, barem po onim snimcima što smo vidjeli, po fotografijama, donijelo djeci dosta zadovoljstva i možda im skrenulo pažnju sa te neke svakodnevice koja je onako zatrovana sa mobilnim telefonima i opterećena možda i nekim dnevnim rutinama. Kako to vama u Crnogorskom olimpijskom komitetu izgleda u ovom trenutku? Pa sigurno da smo jako srećni uopšte zbog ovog projekta, ali moram samo da kažem da je to uopšte nastavak od projekta koji smo radili prošle godine. Isto je prošle godine bilo jako zanimljivo jer je projekat bio kako deca vide olimpijske igre u vidu crteža i oni su poslali čak preko 600 crteža i bilo je onako baš zanimljivo, tako da je ovo samo jedan nastavak u stvari te priče. Doduše ovoga puta malo drugačije jer deca imaju priliku da treniraju sa olimpijcima, da treniraju sa sportistima, tako da sigurno smo jako zadovoljni. Prvi utisci su stvarno neverovatni te dece i eto što nas jako raduje, ovoga puta smo izabrali da to ne budu škole iz nekog užeg gradskog jezgra, nego da to bude malo, da kažem, šire, tako da sva deca imaju priliku da se upoznaju sa olimpijcima, da treniraju, da kažem, da podele neka njihova iskustva, da čuju neke njihove priče, tako da utisci su stvarno neverovatni i svi koji su sportisti koji su učestvovali bili su jako presrećni zbog ovog projekta jer deca su bila neverovatna, čak su i neki nastavnici počeli da treniraju, tako da super je. Šta ih najviše onako interesuje? Opet im nije, ja mislim, toliko bilo blisko sve to što im prikazujete u tim posjetama, jel? Pa u početku mislim da su bili onako dosta jako stidljivi puno, ali eto da kažem... Šokirani što je Marija Vuković s njima na času fizičkog vaspitanja. A to sigurno jeste. Mislim, Marija, eto pričala sam sa njom, ona nosi fenomenalne utiske sa, da kažem, tog jednog časa i bilo je stvarno fenomenalno, ali evo, kolega može malo više da kaže o tome, pošto... Kao terenski radnik. Operativac. Da, ovako, s obzirom da sam ja u školi Pavlo-Ruinski gdje radim kao profesor, često sa mojim kolegama i organizovao neki vid nastave i gostovanja raznih sportista. Imao sam sreće tad i da ugostim i olimpijce i to mi je bilo, da kažem, jedna prelipa energija gdje neko nakon velikog takmičenja dođe da podijeli tu energiju sa djecom u školi. Znam da je to fenomenalan osjećaj, djeca su presrećna i u ovom slučaju trudim se da dam i ja sve od sebe, da što bolje organizujemo taj čas, da bude malo drugačiji čas fizičkog vaspitanja, jer znate što, idemo u neke škole gdje imaju jako dobre uslove, neki nemaju nikakve uslove. Zadovoljstvo je onda njima pokloniti, da kažem, i samo goste koji dođe tu, sama njegova pojava mnogo znači jer oni znaju da se obraduju i onda želja nam je da napravimo čas koji će biti malo drugačiji, čas koji mogu da primjenjuju i oni, bez obzira imaju li uslovi ili ne. Tako da, kažem, jako je lipa energija u tom procesu i svi se lipo zabavljamo. Ono što je meni onako, čini mi se, skrenulo pažnju, to je, a i negdje je već Katarina rekla, ta dvosmjerna energija,
ta neka podrška koju dobijaju i olimpijci od djece, a vjerovatno i nemaju taj kontakt sa klincima na tom nivou čest, a sa druge strane, naravno, kad vidite nekog od idola ili nekog kog gledate na TV ekranima, prihvatate neke stvari drugačije i ozbiljnije možda neke savjete od ljudi koji su sa vama često i svakodnevno. U principu to je pokazatelj samo veličina sportista. Kad dođu u kontaktu sa djecom i sa svim običnim ljudima, što bi se reklo, vidi se koja je njihova veličina, kako su izuzetno komunikativni, opušteni za saradnju, za druženje, za radost. Svi znamo da se igramo i zabavljamo i u stvari kroz igru je sve to najljepše i pokazati. Tako da mislim na taj način da svi vide u stvari da smo svi došli da se lijepo zabavimo i damo sve od sebe za jedno sportsko udruženje. Jasno. Katarina, kako je to izgledalo kad si ti počinjala? Da li si ti imala neki moment druženja sa tim nekim velikim zvijezdama sporta u trenutku, u tom datom trenutku? Da li si ti imala mogućnost da na taj način kupiš neke fore i fazoni i da shvataš da možeš da se opredjeliš profesionalno za sport u kojem si bila na najvećim mogućim nivoima? Ja mogu samo da kažem na moju žalost da u naše vreme to nije bilo uopšte toliko dostupno, ali srećem, eto, vremena se menjaju na bolje i drago mi je da sport na kraju ovim pokazuje da je dostupan za sve i za svu decu, tako da imaju, da kažem, te neke mogućnosti koje mi nismo imali. Evo, ja neke svoje idole videla sam samo na TV-u, tako da nikad nisam imala priliku ni da popričam sa njima, ni da ih pitam možda za neki savjet. To je negde već došlo kasnije, da kažem, tu negde u tom nekom već juniorskom i seniorskom periodu, ali tako negde u početku, u tim ranijim godinama kad sam baš počela da treniram, nisam imala tu priliku da upoznam neke svoje idole ili uopšte neke sportiste koji su poznati, a da ne pričam stvarno o sportistima koji su učestvovali na olimpijskim igrama. Koliko, na primjer, tebi kao sportisti je značila ta podrška kad vidiš da su iza tebe fanovi, pogotovo ti najmlađi, gdje znaš samo da moraš da budeš neki savršen uzor ili nešto blizu tome kao neki role model? Koliko ti je onako to bilo i odgovornost također i pritisak, ali sa druge strane i zadovoljstvo da neko u tebi vidi samo najbolje? Pa, mislim da su deca najiskreniji i najverniji navijači, ako mene pitate. I kritičari. Da, sigurno. Ja nikada neću zaboraviti scenu pred finale Lige šampiona. Eto, da kažem, izašli smo negde da popijemo kafu i ja sam u džepu imala 10 karata i to je to od svega, jer svi znamo kakvo je stanje tad bilo sa kartama. I ne znam, 3-4 dečaka su prišla i tražili su mi karte i ja sam od tih 10 dala 4 koje su već bile namenjene, ali jednostavno nisam mogla onako. Bili su previše ubedljivi i znam koliko im je to značilo jer su u principu dolazili da gledaju svaku utakmicu i pre tog finala i onda mi je bilo onako baš žao da ih ostavim bez tih karata jer znam možda koliko je to njima u tom trenutku značilo. Tako da ja sam rekla dobro, snaći ću se za te 4 karte, ali to je nešto što ostaje za ceo život, stvarno. Jer da možda ta jedna karta njima puno znači, možda ih opredeli sutra da se bave nekim sportom, ne mora to naravno da bude rukomet, ali eto, u svakom slučaju koliko god možemo da pomognemo, da im pokažemo da je stvarno sport nešto neverovatno i što im pruža onako puno mogućnosti uopšte u životu da rade i pre svega da budu možda i dobri ljudi. Jasno, prije svega za neku drugačiju socijalizaciju od one na koje su navikli kroz školu i kroz porodicu. Moram, Velimira, da pitam, jer ste pomenuli to da škole su onako, nisu iz gradskih jezgara, da ste pokušali da pronađete ta neka mjesta gdje se ne ide često, ne zalazi često, ne znam da li je pravi izraz, ali pokušavam gledalcima da približim. Koliko se razlikuje entuzijazam iz tipično gradske podgoričke škole sa nekim mjestima na kojima ste već bili? U principu... Kod djece, ne kod tebe. Ne mogu da opišem čisto naše zadovoljstvo kad smo bili na Rijeci Crnovića, škola gdje je bilo svega, mislim, 11 učenika. Pazite, vi ste njima sve u datom momentu. To je jedno lijepo mjesto gdje dolaze ljudi turistički i dođu i prođu, samo u tranzitu. Da možete misliti koje je to zadovoljstvo bilo raditi s njima i dati njima malo zabave,
da kažem, i gosta koji mu ljepša djetinjstvo, a ne samo taj jedan školski čas. Ovdje je jako interesantno da nije cilj, lično meni, kroz moj rad uopšte, naći nekog šampiona. On će vremenom sebe i sam da progura i probije dalje na veći neki nivo, ali mnoga djeca su povučena i potpuno sportski nezainteresovana. Pogotovo sad nakon ove priče koja nas je zadesila ove 2 godine, to loše stanje isplivava polako i vidi se sa čim moramo da se borimo. Ako uspijemo 2 klinaca iz jednog odeljenja da motivišemo se bave sportom, to možda i izgleda mala brojka, ali računajte u jednom razredu ta 2 klinca, koliko ih ima, znači u svakom odeljenju po 2 klinca, u svakom razredu, to je jedna velika populacija samo u jednoj školi. Prebrojite broj škola, eto, samo u našem gradu i možemo da napravimo jedan veliki broj rekreativaca, a neko od njih će biti profesionalno. To je američki sistem, izvini, ja samo da se nadovežem. Oni uvijek kažu da u svakoj generaciji, u svakom odeljenju, u svakoj zgradi, u svakom ulazu postoji jedan koji odvaja fizičkim predispozicijama i jedan koji ima smisla za igru. To kad kažem jedan, mislim i na, naravno, djevojčice i na dječake. Koliko bi to uspjeli nekako da izvučemo i kroz ovu akciju, to bi bio stvarno benefit ne za crnogorski sport samo, nego i za društvo, zato što ja mislim da u sportu ima mnogo boljih ljudi nego u svim ostalim sferama, neka mi ne zamjera, ali da neće ovi ostali. Ne, mislim da je jako interesantno da se do skora to fizičko obrazovanje ili vaspitanje u školama posmatralo kao jedan predmet koji će mi popraviti uspjeh. Čini se da kako vrijeme prolazi, a i ova akcija će svakako doprinijeti tome da djeca počinju da shvataju zašto je važno baviti se bilo kakvom fizičkom aktivnošću, nekim sportom, nešto. Nije važno samo djeca da shvate, možda više roditelji da shvate, jer su oni gospodari njihovog slobodnog vremena. Često neka ambicija i želja da uspiju u određenom sportu nošana je nekom materijalnom stranom, super, bit će dobar u tom sportu, zaradit će dosta para i tako dalje. Mislim da je škola, u stvari, najprije im je potrebna igra, a kasnije, ja mislim, jedno dobro usmjerenje. Sama ocjena kao ocjeni nije toliko važna i potrebna koliko kao neka spona između profesora fizičkog vaspitanja i klubova, sportova gdje možemo samo da prosledimo nekog od talentovane djece za određenu oblast. Mislim da je ta saradnja mnogo važna, kao što bi bilo po meni izuzetno potrebno ubaciti fizičko vaspitanje u vrtićima i nižim razredima da vode profesori fizičkog, gdje bi kroz raznorazne elementarne igre i, da kažem, bazične sportove znatno podigli nivo mogućnosti djece u višim razredima. Ima li tih momenta, da kažem, regrutacije, da profesor stvarno vidi neki talent, pa onda da predlog ili savjet? Da, u raznim sportovima. U principu najvažnije je da ljudi vole svoj posao. Da kažem, ja znam iz ugla mojih kolega koji daju sve od sebe da urade dobro testiranje djece i onda da se naprave neke selekcije kao što su školske selekcije dali po određenim sportskim disciplinama i naravno konekcije između klubova. Imamo sjajno dijete koje je talentovano za rukomet, zašto ne rukomet, zašto ne košarka, fudbal, atletika i tako dalje. Tako da postoji ta konekcija, uvijek može bolje. I treba bolje i treba što više ovakvih projekata i sličnih da jednostavno damo fokus na bitnije stvari i mislim da ćemo znatno popraviti sliku kakva je trenutno sada. Možda bi trebalo stvarno napraviti neku edukaciju za roditelje. Ovo sad što si rekao, ta veza sporta i novca, čini se da je uvijek nekako u prvom planu, a kad će najbolje zna koliko je teško doći do vrhunskih rezultata i momenta kad treba da se taj novac na kraju dođe i zbog čega. Katarina, ti si nakon završetka sportske karijere odlučila da nastaviš da se baviš sportom na najvećoj mogućoj platformi u Crnoj Gori, to je Crnogorski olimpijski komitet. Kako to sad tebi izgleda? Rekao sam već negdje u najavi, od oktobra sportska direktorica. Je li teško, naporno? Ima li mnogo administracije? Da li to uvode polako? Je li to sport uopšte? Je li to sport onako kako si navikla na njega? Pa sigurno da je puno drugačije, ali moram da kažem stvarno da je dosta zanimljivo, tako da eto imam vremena do oktobra da kažem da polako uđem u sve to, ali
pre svega čast mi je da sam ostala deo olimpijske porodice, jer i dok sam trenirala meni je u stvari želja bila da samo i pođem na olimpijske igre, to sam puno puta i ponovila, ali ovo je nešto totalno drugačije, ali dosta zanimljivo i eto, verujem stvarno da ću moći da doprinesem crnogorskom sportu na tom nivou kao što sam to radila dok sam se profesionalno bavila rukometom. Tako da jedna sasvim nova uloga za mene, ali eto, verujem stvarno da ću opravdati sva očekivanja ljudi koji su mi dali priliku da budem u Crnogorskom olimpijskom komitetu. Tokom svjetskog prvenstva u rukometu razgovarali smo dugo o tome i pričali kako si ti odlučila u stvari da završiš sportsku karijeru i negdje osjetila da je to taj pravi moment i da treba čovjek da se jednostavno prebaci na neke druge planove i neke druge ciljeve koje si zacrtala u životu. Da li u razgovoru sa svojim saigračicama, sa sportistima, sad si vezana kroz Crnogorski olimpijski komitet i sa mnogo više njih, znaju, shvataju koliko je težak taj korak i koliko zna da bude onako dvosmislen i dvosmjeran i sa puno nekih zamki? Pa sigurno da je dosta teško, pošto rukomet je za mene bio u stvari deo i način mog života, tako da se onako prekine sve to. Svi su mi pričali da će to biti šok za mene, ali srećem da kažem, ja sam već bila spremna na to, znala sam u stvari šta želim i koliko želim da igram. Žela sam da završim na nekom najvećem mogućem nivou i eto, imala sam sreću da završim u trenutno najboljem klubu u Evropi, tako da nisam htjela više da mučim ni sebe, ni druge, jer videla sam da to možda više nije to. Ipak su i godine učinile svoje i toliko opšte godine na profesionalnom nivou da budem deo tog društva. Bila sam onako, da kažem, spremna na tu ulogu, tako da mi nije mi nešto teško pala, moram stvarno da priznam, iako smo i svi pričali da će to biti šok, ali srećem ima i drugih i lepših stvari na kraju i posle rukometa, tako da nekako je kod mene došlo sve u svoje vreme i eto, nijednog trena se nisam pokajala. Zašto sam završila? Svi su pričali da mogu da igram sigurno još 3-4 godine, ali to je jednostavno bio moj neki osjećaj i nisam želela da idem protiv toga ni zbog čega. Tako da, eto, i pričali smo i o novcu i o svemu, ali mislim da na kraju sreću i to neko zadovoljstvo ne možete kupiti sigurno novcem. I ako deca uopšte i žele da se bave sportom samo zbog novca, to je potpuno pogrešno. Tako da mislim da ih treba učiti nekim drugim vrednostima, eto, kao što su ove, tako da ne znam. Znaju li mališani da se ne postaje zvijezda preko noći? Imaju li svijest o tome koliko truda i rada treba? Kako to izgleda u očima profesora fizičkog vaspitanja kad priča s njima svakodnevno? Evo, na primjer, što je interesantno kad se rade takmičenja, kao takmičenja odjeljenska nije važno. Dječacima je mnogo veći motiv kad se takmiče, dok je djevojčicama mnogo veći motiv pohvala. Znači, one su jako dobre da iznesu zajedno, da kažem, jedna drugu, a dječaci, na njih više pali ta opcija takmičenja gdje će da se probudi taj rivalitet. Tako da u stvari treba malo kombinovati te dvije varijante. Motivacija je jako važna, takmičenje je jako važno, s tim što takmičenje zna da bude veliki problem. Dobijemo vjetar u leđe, jedna, druga pobjeda, treća pobjeda, kraj karijere, doživljavaju to jako loše u stvari. Takmičenje je dio procesa, dio igre i što više igara i nekih fair playa, to je u stvari najvažnije po meni. Kasnije, tek kad oni malo steknu godine, dođe do nekog ozbiljnijeg takmičenja i kvalitetnijeg. Mlado, sam znaš kako izgleda rekreativni fudbal, gdje umjesto mi da budemo stariji primjer kako to lijepo treba da se podružimo. Znam, znaš da to kažem, pratim tvoj rad, gdje jednostavno toliko vike, toliko svađe možete čuti nekad na terenima, a to već prevazilazi sportske neke vještine i duh. I granice dobrog i lijepog ponašanja. Tako je, i granice zadovoljstva zbog kojeg se i bavimo sportom. Tako da mislim da je jako važno staviti zadovoljstvo na prvo mjesto, rezultat manje više bitan, važno je se lijepo zabavimo, kasnije u nekom stadijumu rezultat je jako važan,
Naravno, postoje neki ciklusi u životu, jedan kad dođe do neke faze maksimuma polako treba da se zatvara i prelazi u novi, kao što je Katja nakon svoje karijere bila već spremna da zatvori taj jedan ciklus i da uđe u novi. I na taj način i psihički je spremna da zatvori to i da nastavi dalje i da se posveti svom budućem angažmanu. Jasno. Hvala vam ljudi što ste bili sa nama, što smo malo skrenuli pažnju na ovaj projekat. Družit ćemo se i dalje, vraćat ćemo se na ovu priču zato što je lijepo gledati ovu djecu koja su zdrava, vesela i srećna zato što se olimpijci, Crnogorski olimpijski komitet i profesor fizičkog vaspitanja druže sa njima i pokazuje im neke druge percepcije, rekao bih, i kako može sport da izgleda. Hvala Velimiru, hvala Katarini. I kao što želimo vam još puno ovakvih ideja i akcija. I da se proširi ova akcija, kako rekao, 23 osnovne škole, ili tako? Znači možda već u četvrtak i u vašem gradu. Da, bude zagonet da vidimo kod koga ćemo tako. Da ne govorimo previše, nego da bude iznenađenje. Jasno. Hvala vam još jednom. Mi idemo naravno na prijatelje, odnosno slijede i poruka prijatelja ove emisije, a onda nakon toga i nastavljamo tu neku priču sportsku, da vidimo šta to stvarno rade sportci posle završetka.